Nina wekwa chio kioko chaku nichende wira kicha kwa ila tona ni kwa thete tu siokithia na mwovola mendi no mathangu maitu ma umundi nina uthocha nyaneta wa Betty wa Mwania na kwa ni tawasal Betty wa Wambua. Good morning. Na indi ni thendi ukunengelelie mauvo ala methangu ni ya The Daily Nation wa mukia ta Betty na mukia nesa museo kwa manavanye ni museo kwa manavanye. It's long time. You're still driving? I'm still driving. I see you. Na kwa nina thangu ya The Standard na mauvo ala manengeto wito thangu na The Standard ni mauvo makonetie museo mo kona nyona uwani murder in family maendeni wangusa ni cia mali na ola mwesilio monene ni Mbithe Rose Mulwa ola kwa ivinde mo wakita kila cha governor county ya Masako na Hasindwa na juu ndeni wa mwanani wako kitia kibela cha president kwa musi wake we mwana wake na mwetu wake mekonanwa na kutwa iseke kwa mengo hata ni na maobisangi ma polisi cha mukawa mumola matia ni ma divorce ye miaka wa miaka 25 ya mutwano ni mavala manengeto uito thangoni no ya The Standard na ile na mavala manengeto uito ithangoni ya The Daily Nation maandikito Sifuna's Choices na indi ni maovo meukonia chama ti chama pase ni mwabuli ulo kuitwa Linda Mwananchi na bala ateti ala mengalikoni no ya Linda Mwananchi matongo ni mundu senator wa county lobi tawa Edwin Sifuna nethi tumeisukumia political parties registration forum ibikiana kuandikithia na mabikiana kubatwa na kwa ibinda imwe maandikithwa kuandikithia chama kiu cha andikithwa cha Linda Mwananchi na after kaneti na wa mithenyo 3 ya rivasiwa na yube na ngusanso siende ende kubikie yoyu ni kana pai mundu nguto na kuandikithia situ swi na Linda kana chama chonde kina Linda nindi ona mainena maise kana they are not really into parties mobata word brand yo na maise kana ona mali ya kubikia na kukwata mwana wa kuandikithia Linda Mwananchi ta chama makatu mionzi inge nondo enende ni mama molorete na ni makumantonto motumanya na enende mavoso methangu ni akana na yakata na The Daily Nation ngwethi anti ukunengelelia na indi otwithangu ni kanothi ununo ithangu ya The Daily Nation oboto komana na mawasu amina kunengane Betty makonetie kikuo cha Dr. Mutiso na kila kiu balambusi wa muka wa mbe wa mume wa Mutiso meko na nyona uwani wa daktari usu maboni ala methangu ni akelia The Standard mapo makonetie maskulu kuendeka kumanesia maundu ma IT kana maundu ma manyiwa kutumia utweka wake omunthe kwisila mitandao naweta kana amanyiwa alama tetonya kana alama skulu ndi cia kiwango cha ndi ni matonyo wingi wanza wa job market kana mawia alama na demand randi ya Kenya o uniquithwa mawia on the ba Kenya menda mundu usomete maundu ma technology na IT wale na maskulu mekwendeka kwikia ICT hubs mbingi kwikithia ni manenga amanyiwa mabusoma kwikithia ni masoma maundu ma connect AI ila ni artificial intelligence na maundu ma computer ni kana kwikithia ni maendania na iwango cia mawia hala mendeni wa sector safe toka nyumba ya Kenya tulike thangoni yake ile ya The Daily Nation Betty aimwala mawo withi unanengane hudunu wa thangu ya The Daily Nation na hii maandikito family on trial for doctors killing blames on 1.5 billion estate and kwe muthanyani wa hiyo kabindani kala Rose Mulwa na ciana ciake ile Angela na Chris na lao nthe ni atete imama kwani kabindani kala memilitwe kotini ni mabikie na kwa siati kusiwa kwikito masukumia kana kwikito momi in the picture ni kana malio ila ya halato maiza kuma methia yatewe kana itebo na Rose inena otaua mina kwa siati kila mekona niona chombo maikisi kindu cha mbele kindu cha keli masi kana timu matwa isia uwani wa mundu Dr. Mutiso na mainena masi kwanza she was a cleaner in their office na ni mama amusomethisie
atena kindu na mundu mugoso ataruno bikena kwasio na kwanza no asomethisie mume amutwa mpaka asoma atwika PhD holder. Okay, I don't know how that is related lakini kwa kube we etetea mali ila wina yo ayasa kana mali ila mena yo kana mali ila mekukitia mena aki na ote na oni kana yumende yo kusiewa nundu beneza kumutwiyo yulo wa kana nimekulejwa kana mende kwikala indi makama na nitubikiana gukwata utwi wa koti twibikia kwe muthenyano wa oni yulo akisanga kina beti nizima bwasu we namo no mwitu wake ba Angela asite kana kwana nake muthenyani wayo aine na ise kana kwikwa kombini kukonanite namo ku challenge emeasa kana be mundu mo kwendo tho wake thekachuka na mali ya 1.5 billion wala mabindwa ni tima kwa asia be title deed ebindwa nitwe na kwenda kutewa andu wangi wala matana wetwa na iwete kana mo mekitwa buni kwitha ni mana challenge ye kutewa wake thekachuka na kubindwa nywa kwa title deed yesu na kwenda kutewa mundu ngeni kana mo mekiwe mbeni ma challenge kisanga kyo ende be mo bisa ma police na mama konetwe kisanga ni kyo la matethia ni isi ala meweta kwetha matethia ni se na mo bisa ma DCI meweta kana kwa na kunikiliwo mo bisa ani makona nitwe na kikucha lawyer Chalobobo la waiwe last year itina akwethia kilingisi ni chamu kusanisi wa malisu na ni waongamiye divorce ya Rose Mulwa na mumu akendete yes kintu kingi mamini na kweta beti ni kana Rose Mulwa aisi kana kwa oyu ndena uthasio wa kubikia kutumilo bia siaki ila si bengi ona kabindani kao kwa sekana na mathina makwenda kuitwa we na mwana wake actually muno the son Chris na masekana ni maile takune uthasio wa kutumilo bisu ndu yela mabingiwe mayamba they are not able to operate their day to day activities kana you know kungamia ngalama cia mikalisikia kila muthenya na maundu angi mabata otoru maminie na kuelesia kana kueta maundu ma oiti na ndi tuyo ithangoni yake ile the Daily Nation beti ni kana yu ke ni chuma cha kana cha manasi baadhi ya Kenya kwende ya kwithia mukomoni bila kitiete mwaito na siana halame hospitali ni me katika risk kana memo isio ni na kabindani kai ndo tutelekele mwayumwe kuma twaisia mukomo yuke ni kila chusenya ni kana tuinena ndini wa ulomba nono yeti ni President Dr. William Ruto chumani kithelu yulu wa maundu bakoneti oiti alama na abikie buni tamakenga president na twina kikalo kingi otaki na Robert chumani kithelu wa katatu nitwaise kana no withie kwangelekanyo president address what is happening on ground ndo andola mai matongo ni mwandiki munene wangu atane kutetea matakitali wa ya Kenya KMPDU Daja Tela is actually my good friend maise kana kuma President Dr. William Ruto anena yulu amaundu mawiti kana ilela anenga no witola wa ilite mtino amaundu mawiti ba ithu na mikomo na saizo makwasikia kwa ithu na mikomo ya athukumi mubeyani wa uiti muthenyo usu kwa ina athukumi alani manasi matwaisi mukomo kuya musini wa Eldoret isu ni county ya Uasin Gishu na angi alama abikie kunena yebo minister na stakeholders make bathukanyo kana mabisa make bathukanyo anene maundoni ma oiti mabikana kukathia muno na maya tukiana kueta sindu ile delicate ta kwasia as we speak the nurses are on their third week chumani kithelu cha mukomosu mayawe tasindu motisu na yu kindu chuni chiche ukula nywati andwala mumeba umbeni kana andwala meba yulango andwala mailete kuthia maitongo esia na komina na mathina ni mosa matambia la mailete na kueta mathina ma athukumi nundu yu onasi no kumea na onasi ayumea yu na akimwa mwene nthi no kumea kana mundu la wa kawaida inde na mandala meba nene alama sa kwetwe andu kibathukanyo na mumea seka na mambo iko sawa kwa ground na inde mwandiki munene ngwata nioni ya manasi banthi ya Kenya eta wa Seth Panyako ainena na ndiki mama uboko imethanyani wayo no waise kana ni manabikie na kukwako koma na
meeting kana umbano na governor wa county ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nassir nola niwe ukamie kamiti ya maundu ma witi ungwa COG kana gwatania ma governor indi bena bigana kusiawa usungio wa mkomo ngwatanino ya manasi ya kana magavana ni malete kuhona agreement kana kuyanisya maundu ala meigwanie nthini wa collective bargaining bargaining agreement CBA ila mekire 2017 wala yu inabikia ku expire 5 months wala na sesi maliketo strike wewe kana obo wa Eldoret enendi aingi manasi aka na masibitali ni moso ye wala Kenyatta yo weta kwetha yombi ina maombi sema awoni kwetha awo ndeme ndini wa masibitali lange ni kwetha ni makomete bakito thamishwa sibitali swa Kenyatta maiweta kana we ani wingi bie na manasi na mama vivo menda magavana kananza ya magavana ila ni COG kwekire kana ni meanesia ni mekalandi na kuyanesia CBA yo ila mabikie na kuigwa na kuandika manasi au ya wakutoa ya wakutoa permanent and pensionable kwamba tuandebe na kuikiwa kana kwa kunengelelwa kana kuongelelwa mautiyo kati wa maundu ange na indi twithangoni akatatu beti ni mwo wange mena ikru na yuve na kikwe kimwe kina tumie cha mundu mkomwe wa miaka 31 ulona atitwe ni thayo omwe ni uno na kilingi sini cha kubanga mathiko mwana wake na kana atiwa ni thayo na yu NND kwa mthenya wa iyo malasmikie kuthika andwele mother and son na mundu mukono etwa Lucy Muringo mututia wa kwa miaka 31 na her only son Martin James Nyaga no leno kwa miaka 33 mundu mukono etwa kwithia retired deputy principal na ke mwana etwa kwithia lab technician medical lab technician na weta kana nyinya akwie itina wakuwa wakabinda ndi nake mwana ya nakwia komete nando manasi yola manabikite mamesi na manabikite ndini wa chathicho cha mathiko na sakana the mother had a very close relationship with the son na ni batoneka ukethe yu mundu meono astukinya atiwa ni thayo na akiana kutiwa ni thayo ngaya makiakisia kiki ndilikania bagwa kwambilile mabo wangi turena monde no mesa itira mabo andu atatu mamusio umwe manatiwe ni thayo wala anakeli ma inya umwe manatiwe ni thayo kabitani kalama na kwite nzovi mbatani makonywa mbangane na Kenya akete na wakwigwa kana anaini meto atelema na akiatiwa thayo kisioni cha mukuru kwa Robin Ithangoni akili ya The Standard mapo makonete PS kana mwandike munene mubyane wo kuiwa yani kana ndekeni Teresia Mbaika ino bikambunge ne kukula makulu yolwa kwamwa kwa kiwanza cho kuichandike cha waja ini meweta kana meendeka kosa private land aidha siandeto na kuweta kana kitheka kila cha kwa kiwanza kiuni kitengetwe balaindi na women rep wajio kulilia niki enende alama aminye na onenga na itheka sio makuite miaka 10 matesa kuibwa ndi Teresia Mbaika no endekie kuelesia niki enende asu makuite binda ya asa kuibwa na niki makwenda kwa amya kiwanza chicho kuicha ndeke bala Teresia wetete ina kweta kana enende mama kulite kusobewa nzia mbadala meko tumiania na nziela military kana military matumia kuletwaza na chu maobisa maita matumia kulika na samaso wenzie ngi utena mo nicho kitumiki sukumia kwa amwa kwa kiwanza chicho kuicha wajia Ithangoni kana The Daily Nation ala mauvo manenge tuito na indi tuikunikila mauvo makoneti mwabuli walinda mwananchi lilikana kana ila ODM yethi na mwaniko itina wa mututia president ona before mututia mondwe prime minister wa tene Raila Odinga kutiwa ni thayo ni bethitwe na amwe ma ateti ala meungua chama cha ODM kana ngalko ya ulei amwe malikile serikali ni la tumita broad based government na indi amwe ni maleani
mareganile na keu na mathingilila kwa siati onela Raila waithayo na kutuika no watongoesie amwe ma atongo yala malikile serikalini amete kana there is no way there is nowhere they said they were going to support Mondui President Dr. William Ruto gukiteki vile cha president yusa kwa nini munene wa mwaka 2020 na mnyongo ile na monza na kitumini keu bo kabethe bena mwandiko wa atetiano machama kicha ODM amo melikantini wa serikali na langi mebikia na kusobya mabule wo na kwithia makwatite nguma mbingi na ate na inge iso ni siku babukanyo ende asuna ndo ala matongo ni mundu senator wa county Lovi Edwin Sifuna mumbunge wa Embakasi Milon Wasua babu wino bera mundu governor wa county ya Siaya eta wa James Orengo kati wa angi. Now, as of yesterday, bena utuyolo unweni kwa tuwa kana vai mundu ngiona kwithia mama nendete kwandikithia chama keu na mewa kana maheli te kwandikithia nundu bena Linda in game na sito no ya Linda ni yetete thina na kwi muthenya umwe babikena kunewa mwana kwandikithio na wa chama keu kwandikithio indi reverse decision yekwa utuyolo watongethwa muthenya etatu na ibethe bena mukulu mai why is it happening this way nimo bindu why na bethe bena ngusanithio mbingi muno cia isitwe so yu iyo mainena na andiki mama bo matongoni mundu i senator wa county ya Vihiga Geoffrey Osotsi I say if they deny us our brand we will proceed under a new name it is the personalities and ideals that have made people support us so having a party is not one of our worries at the moment na ninde none ni olota umiso ni mundu i senator wa county Lovi wala ni mutongo wa Linda Mwananchi no Sifuna na zakanai we are not just looking for a party we have parties what we want is our brand brand ya Linda Mwananchi kesere pengwa mundu ngi otona otomia isitwa yu ateomo mobone methangu na karatu ya the standard moboma konete kisomo bala amunge mabitu kithise Wilson Sossion na Lento John kutwika ma commissioner and then wa TSC kana muvyani wa kuandika alimo wa TSC etina wano ile kwolo to ni president mwini wa Monza kusosia myanya na tena wambunge ni kwabitu kithe yumetha methi and then wa National Assembly kana mungeni lanene na mabitu kithio ni mekosa myanya so ni kana kwikithia ni mamina na kana ni masisia undu wako mina mathina ala mekombeleta muvyosu wa alimo kwiwa unyivu wa alimo kuandikwa kwa alimo vamwe na aingi kwambatiwa ndeve ende ni methi wa mekwatiwa kubika National Assembly kwikithia ni mathungululo kana kuthwa imondo vailite ende mabitu kithio meoselela mwanyo siku mina mathina la mekombelete TSC kana mubya kuandika alimo wa TSC ithangono cio akatatu maboma konetie funding ya imanisio cia yolo ila ni universities wala amanyiwa mbewa mana eli ngilima eli ni mwana olikandeni wa imanisio cia yolo kana universities vanthi ya Kenya wala indi masomo mekwambi ya chumwa chokite na serikali weta kwitha italegeti lovia sianite kwikithia kana ni mavothe ya amanyi wondo vailite bala indi president unali ulite kana kwenda kwa aliula funding model na community na atoa ya help na kwenda kuete maondo mapiani ta loan mumanyo kunewa loan asome na indi akaiva mina kuandikwa kampuni na waandikwa kaninga na moboma kiondo wasomie ni kana kampuni manondo ikomotethesia kana ikatilambe sasianata kuiva masomo make wisoma mana lakini wenekwa talon ukesa kuibia wala nebia wetakana mwaka huu ilo bila si kuendeka kufund imanisho cia yolo ni bilioni miongoni na monza katono itatu kana 47.3 billion nisi kuendeka kufund masomo ma imanisho cia yolo na yo serikali ilikete bilioni miongoni tatu sioka kala bena unyibu wa bilioni 10 na randa tu katono inya wala alimu meweta kana ni batona kwitha bena maumu makutwa yeisya masomo ona kutweka manyiwa ni mambeje kulikantheni wa maskulu kwambisya masomo mo now mawota asume thangu ni 10 ya the Daily Nation na bala nene mama skulu mekwa sekana we are struggling to run cash strapped schools na kwimthenya wayo otoni mana minute na 10 ya maoneni makasi ati kwimthenya no kwambilile sorry maya sekana ona kwithia bena capitation ile na bikiye na kulechwa na ile ile kwithia ikwata mbau maondo makisomo ilo bisuti mbiani nundu manale kilie
around 75% na bena that something I mean bena kilungu kingi kila kitanalechwa na kiu kitaleketwe nicho chutambaicha maundu kisomo bandi ya Kenya na muno mayazikana ta muno wakatatu ni tamu kuvi muno kalenda ka kisomo nika kuvi nundu no miyele by the way congratulations niweze kalangu kwa Thank you. Lakini ilo bili leketwe kana capitation ile mini ndikulechwa timbe yani na yu isi kulechwa ndinale kaswa yake utam ndinale kaswa ile title ya mwaka wonte at 70 something percent yu balance isu iweta kana bateyo mundu makisomo tawuli mobikana kwithia na ifama na ndi twisio kwa itina beti banini thangoni ya thantatu ya The Daily Nation ni mauwangi makonetie mundu we President Dr. William Ruto na ula utwaisi andambuka kuya ilembetani ya bandu kwitwa South Rift region aimanthia kura kana imantha kura silika mutone ya kusinda kethia kasinda usakani muneno mwaka 2027 na aine nthini wa umba no na ene nthi ni umba no lo bikwe no ene nthi ingiwe aise kanati wado tissue na watu ambao ni wa opposition because first of all they do not have an agenda they do not know anything about development so wanandene wasiwasi na ndasema kwa zini opposition because they have nothing to say wala ndi wiki ithingila kana no ithi twaweta kana president uthi mwewe Uhuru Kenyatta no kubotheya atongo imanga leni kana kubotheisia utongo wake kana kuumia makosa no wiki ingi athingilila kiu na mwende opposition ni maliani ndeto isuo na kiuru mwene no nawetie kana nda sponsor na zonde na bata kwiti kibiri uma munyi yuko lokoloni usi nawe dakadai nende mena uthasi wa kosa kola mekwenda mate kusukumiwa mabone methangu ni athanthatu ya The Standard mabo makonete munene wa ngwatanio yole kana alternative government spokesperson Mukisa Kitui weta kana nugukulia angaliko yole erimeni kwitha yena ngwatanio na umwe aiweta kana ni kwithie tukekuosiwa misuko kana ngusaniso ciake muthemba weta kana bathingwa agreement mana saikia kana mathina formula mena mbuka na formula ya kusakolo kolo cha kibendela cha president 2027 kiuno joma kosete kendo kila alama ya serikali ni pamwe na atongo imakanisa mane wiki kana mandini mane wiki emekulia ngaleko yole kuweta nula ukolo cha kibendela cho kungangana na president William Ruto ndino sa kwa 2027 endi kitu yeweta kana ometuke nimekwithwa kala nthi na kumanya na kuwekea formula kana mitala talama utomia kosa kuwa mutete fit ulo kwitha yukita kibela cha president 2027 na ndi kunikila mawo makoneti usakwana mwaka wa 2017 ni kana security agencies kana mebya kipatukanyo ya maundu mose seivandi ya Kenya mikwatiwa kana mekwata ilobia shilingi bilioni 44 ndono thantatu ni kana kutethesia mibangoni ya kwa ilio sakwani munene wa mwaka wa 2017 na ula twendete na indi ilobia isu siethia nthini wa maundu meki bathukanyo kiritambe ni police reform and modernization program kukwatilila muwo kwa upgrade kana kwa ilie meyo ile katumika na undomwe na ilobile sielite kunengwa village administrative elders likana kana yu atumia mandwa na minute kuandikwa kilo mwe kwa shilingi 3 per month na no mama mekitwa katika mvango wa kwa ilio sese vande ya Kenya kabindane kosa kwa munene mwaka 2021 mavazo no wesome kwa ndiku ethangoni ya monza ya The Daily Nation atamu mavazo methangoni ya kumi ya The Standard balainde sesa yuma binguiye mathanyani wa iyo maire nemite uchaguzi bila noma fikiri kana matwa isio nyubani wa 2027 utena nduthi na utaulikililwa ni mundu ona weba mavosi methangoni ndi ya 10 ya The Standard ithangoni ya nyanya ya The Standard mavo makonete mali ya tujo
Tuju Rafael Tuju ula wetokana kana nimekwithwa maitewa na Tuju muthenyani wa iyo ni wiki aikania alame na wendi wa kuthowa imali makania maikatate balande mali kwetwa ikalile kitheka cha eka miongweli no makanisi na kumata kana mekatate kuthowa mali yesu no kwithwa ni wa mwene mathangu no we na original copy so ulo kwithwa ulo kukengwa amithowe akethwa to no regret bau baadaye kama wala methangu ni anyanya ya The Standard ndi twimina kana na report ingi kwangala mabuangi thanguni ya 11 ni mabuo makonetie ulwa kuyombanisha bua ya El Nino ile kupatiwa kuwa kuambia Oktoba, Novemba, Disemba walaindi serikali kana mubiono kwenda shilingi bilioni 3 ni kana kwikira ni yombanisha ondu bailite kwiba kusese yani ndi ala meisioni ila si moisioni kula kukusewa mbua mbingi kana kiwukingi alangi kwithe wana mumonyoko wa ardhi ko kana kutiuka kwa muthanga yes kwikira kana ni mama thamia na kuthii kumatwa kundu kula kwa ilite so sector eno kana mubiono wenda bilioni 3 ni kana kuyombanisha mbwesu enende maikolwa ketha wikuno kwe mwiso kwambia kuthama tene ndoketele mbua ya El Nino yoke kana ndoketele wiso kwatwa ni mwola moka na chana kiwu na mbua takibendo tamba umula wetayo ndetema kwikithikana ni wa mantha undu wa kwisese ya na kuthamia kundu kula kwa ilite ni mwoba mithanguni ya 11 lakini beti otuyuma womu katumine iyo serikali niyo sere matambia wese kaingi ilobiwa nasio kajundu kuwe sewe tumetenga pesa fulani za kusaidia pesa si sawa no andu na maundu mabata taala makoneti kisomo not kisomo mbua maivi kia kwithia amatosetu ndu kibu kiketha chako yana na tutakitheti kibu chako yana twisio kambuye sio kayuwe drainage system ni ciathukie kibu chonthe chuke kithele chonthe jana cha chike wanango na twisio kwa ingi kung'ang'ana na monyao atuni kama nyo monte ketha nguni 15 the Daily Nation kona ni tie andu eli be umwe weba ukwaneka athia cha mundu ethiumwe ya etawa Uhuru Kenyatta president ethiumwe ya ekila ndelesiani alikeka ofisini kala kikone kana mundu president Dr. William Ruto na kala kandikitwe active politics ningo na mungu you president you know thiumwe ya wenu na mimi kwa sendena bata wakwite kipila ande sponsor andu enende nimena mana wakukunia kuru la mekwenda indi na aketio usuko kuna na mambo mako sponsor muno musesi wa mutongo ichiviki kana kwa ati amathangu asumeli ni kana wisome mavu asu kwa withia nundu ithu twakita okumusamithia nini to beti wa mwania woni watu vikamuthia wa kunikilwa mathango maitu nitawasalisha beti wa mbua tinda nesa indi mbe wa kutinda nesa twithia tuomba kwa twambe no salicha na mutongoi na mondoi Festus Kaleli Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani ni mbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makuea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasome ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosawi ata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie ivuso OU kwa kukuna simu nambani ino 0724 390 3